S vama je Filip u ovoj epizodi. Zašto smo kupatili? Zato što ću vam pokazivati moju kolekciju parfema. Pa hajde da krenemo sa prvim parfemom. Prvi parfem koji najmanje koristimo svih parfema jeste ovaj parfem. Ovaj parfem koristim najviše, on se zove Silver, neki Canyon Silver. Canyon Silver, znači Canyon Silver, pišete. Canyon Silver. Canyon Silver. Znači njega najmanje koristim. U početku mi je bio dobar parfem, ali kad sam kupio druge parfeme, ovaj sam i zapostavio, ponekad ga i koristim. Drugi parfem jeste, koji što najmanje koristim, jeste X neki parfem, Alaska neki, ovdje je ovaj parfem. Ovaj parfem nekako najmanje koristim, znači ovaj parfem najmanje koristim. Najmanje od svih. Treći parfem koji najmanje koristim jeste neki ruski parfem, to je Aromes neki. To je taj. Do 3, ovo je četvrti parfem. Četvrti parfem jeste ovaj parfem, znači Free Master Jones Free, znači da je ovaj parfem mnogo dobar parfem, ali ne koristim baš previše, mnogo lepo miriše. Stavit ćemo ga ovdje. Pa četvrti parfem, peti parfem jeste Aqua La Rive, to je ovaj parfem. To je parfem, isto je bio dobar parfem. Stavit ćemo ga ovdje. 5. parfem jeste Aqua di Gio. Parfem je fenomenalan. Dobro slušam. 7. parfem jeste ovaj, neka drugog najviše koristim, sad mi nastavimo. Ovaj parfem dobro je dizajn na to, ali njega najmanje koristim. Njega drugi najviše koristim. I prvi parfem koji najviše koristim jeste parfem STR8. Original STR8, znači fenomenalan je parfem. Hoćete vidjeti na kameru. Hoćete vam na kamericu. Što da izbrišem ja. I eto, taj parfem najviše koristim. No, ja sam to dobio od tetke, ja mislim od tetke. Parfem je fenomenalan. Eto, ajmo još jednom da pokažem ovu kolekciju parfema. To je bilo to. Like, share, subscribe. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!